khothe a yongo wana mulandu Malema na Ndlozi khazo ya pfi vho-Huvhadza Lieutenant Colonel Johannes Fente nga tshifhinga tsha mbulungo ya mulwela mbofholo wa kale Vho Winnie Madikizela Mandela nga ṅwaha wa 2010 kha khathulo ye ya lapfa khothe yo wana uri musi avho vhavhili vho ita zwa u sukumedza Vho Fente getheni ya u dzhena mabidani a Fourways Memorial Park miṅwani mina yo fhelaho vho vha vha songo ḓiimisela u huvhadza. Even when the court carefully assess the version of the accused, the court finds that the accused version is reasonably possibly true. Therefore, I accept that the defense of justification is to be upheld and that the accused had no intent to assault the complainant based on the evidence which is listed above. Based on the reasons which is listed above, both accused is therefore found not guilty and acquitted of the charge of assault. Ndlozi na Malema vho tenda uri vho ita nga uralo vha tshi khou lingedza u ḓitsireledza vhunga pfanelo dzavho dza tshirunzi na u vha vhalidzi dzo vha dzi tshi khou kandekanyiwa. Avho vhavhili khathihi na vhatikedzi vhavho vhe vha vha vhe nnḓa ha khothe vho ṱanganedza tsheo iyo. We defeated white supremacy, we defeated racism, because that's who we are. Vha tshigwada tsha AfriForum vhe vha vha tshi khou lavhelesa mulandu uyu khathihi na vha NPA a vho ngo ṱavhanya vho wanala uri vha bve vho mulomo.